bali mwensi mwe kraiga mwata banga muta tekora bali kibama ngana mayeki elikirayomo eredia mintefe mwe slogan neringa aiga mwango na inchengoro kwa Edward Onyancha kabisa mbia mono nyasaba sisi tuandamire pole sana aso mwana minto Jacqueline Barongo ekareko korango tebanga ko reporter ya Minto FM station ya unambe ya moya chirengu makerengaki korwa igatindere tie county ya Nyamira nchengoro kwa mosakibwa mangana ya Edward Mondorane roto derendege liko irufu kubanya manyage tinge o mogusi Omo ichano manane manoni go bwatire county ya Nyamira buchinse mo chaburabu abua somo chiboyo mabe togosirio obogima bwaye oyore tato mwabo chakirini kerekra mbauti kale go swaba likeba mangana amona batangasachi bonsi no mwibirania oyotere na sekerwo kyo basenata no arenge nabanta banga sengecho yebiro abantu nigo bate banga amangana abua pakegesa enkuba ya manyage tinge ebwatrabo ekera mbauti kere na go stogo ligia obo tatibonde obwa Mwadege ya jagero tuirugiga. Huyo anaitwa Mr. Duncan Bundi, Citizen TV reporter. Wengine tuingie tafadhali, tukuje. Naonye turasa mavina wako ni ngambie murega. Poleni sana. Mimi kwa majina naitwa Duncan Bundi, mimi ndio reporter wa Citizen TV Nyamira County. Jacqueline na familia yako, poleni sana. Asante sana, thank you Duncan. Alafu tuko tafadhali wengine tuingie, tuko chaiga ile timu ya bwana, tuko cha mwezi majina tu haraka at the media house where you work. Mimi naitwa Masio Songo, nafanya na KNA Kisi. Thank you so much KNA Kisi, asante sana. Nanjengoro ku Vincent Mwasi ngokora negesa. Thank you so much Vincent Mwasi no bako na Jacqueline Barongo ku Rwagari Kisi County. Liataria nengoro kwa Henry Nyarora muri Kiomokoro Onation Media Group. Thank you so much. Asante sana, thank you. Amariata nengoro kwa Analageta njo muri kiweke ombeke. Asante sana muri Kyoito, asante sana. Kwa waombolezaji wote, mimi najulikana kama William Masire, ni mwanahabari wa Radio Maisha Standard Media Group. Jacqueline na wenzangu, poleni sana kwa msiba huu. Asante sana Masire, may God bless, thank you. Poleni sana, jina langu ni Jane Naitore, Kenya News Agency KC. Asante sana Jane, God bless. Hey. Asa Marieta Jared Maobe. Maobe Nchuga. Wewe umekuja hapa bana. Wewe umekuja hapa. Omanyete ege sagego chaka. Omondo Trinity Jacqueline Barongo go report ya mangana maiya Jared Maobe. Bona Jared. Bia wono moibirania. We go identify roots chiao. Asenge nje chinsa na giyeko garna enda bwango. Thank you for recognizing that. Umano Minto Jack ne familia yonsi na chaiga ngakwana no mongina tokarwe pole yaito asenge ncho yogo siria ko mugaka tata we are very good, thank you so much. Asayo muna omoibirania abatebiri kerege sakia ngo chaka oyo na rent gukura babegete gusi. Oh yes, kurwa sero yo media na kero Jack bagocha ninche banyora. Very good. Na kinayagara na batebinga nonya na asukire egesa no nyumba. Thank you. Asante sana. Nere jare Maobe. Asante sana. Thank you so much. Tuendelee haraka hivyo na ndugu father kwa karibu kuingia. So tujaribu. Tubo hire biyana ende. Bia mono sana. Pole sana se familia Jacqueline, Njengoro ku Jackson Manduku, Governor's Press Unit Kisi County. Asante sana. Thank you. Huyo anaitwa Kaka Sungura. Monto yone arogo kurukurie menyonjo sana. Karibu. Magetara samabe manani yesaba kwe. Jacqueline Barongo ne family na pole Rogers Kaka Sungura. Asante. Thank you so much Kaka Sungura. Asante sana. Bono yo tima tinga kingomo kuruli baita nere chairman naende ye Kenyoro ngero tubwate nande kelio tatikie kiboni kintu bwate chairman inde ye Kenyoro. Karibu sana mugambi. Nyasaye numia matukonsi asirita ngoro kwa ngwenyi kichana nchenkamu inoga gari baita Borabu County. Jacqueline pole sana ase gusirio tato mino nimetekeranye kinekiruru na ntu abane ntu arengororo lakini pole ase kiumbe kia bariki ninche patron chibu whip nero yo mbia mono uri utama editinde rate yali asimu ajitangete chikabako. Thank you so much Sandra Ngwenyi. Jacqueline our colleague pole sana singiro siyo mwako mino mongino mina muna bantu bonse pole sana.
asireta ngoro ko Elijah yakuno yonyango muiwa batondo ndigonde CEO Scholar Media Africa. Thanks. Asante sana Scholar Media. Thank you. Familia ya Jacqueline Pole abantu bonsi kwa ujumla njerieta Nyaswab Obed freelance. Asante sana Nyaswab Obed, asante. Pole sana se familia silieta ngoro ko Musa Maranga ngoro na KBC KCN Nyamira County. Asante sana team KBC idhaa ya taifa. Familia kwa majina naitwa Calvin Nyabuto NTV. Thank you so much NTV. Jamani wanaicha Samaria tango kunikode masogachi korani TV ya KTN. KTN, thank you so much. Nyamumbo Clinton TV47. TV47, asante sana. Dan Nyamanga, Communication Officer, Office of MP West Mugrango. Mheshimiwa Steve Mogaka amewakilishwa na Communication Officer Yvonne Moriasi, KCTV. KCTV, asante sana Yvonne. Nkoro kwa Felix Nyakundi, Eta TV. Felix Etaya TV, asante sana. Mandela, Channel 46. Channel 46, thank you Mandela. Akwani mwansi gambia mole. Njengoro kwa Polycarp Okara, Getembe TV. Getembe TV Derijo. Nkoro kwa Steven Nyarike Mbunde, Ensoko TV. Esther Matara. Mani ya waandishi wa habari ya kaunti ya Nyamira. Igente kama ngire nataka do kwana iga. Abana bo mugambi. Amri igongo krisani njere mu asurikero mugakore. Ngoja tu alenge nyagitari na ranga kimoko basurike. Particularly omwana Jacqueline Barongo, we are very grateful what you did to your father. And may God bless you. And I want to challenge. Bamura wana wande bonsiga. Tiga tolenda baigoli baitu kibaroro. Ndogo tiga twasiria wali baitu. Iga ndonge na lan. Ige kala wanta wanda konya sekero mwibili arwarete nduriko baikani. Igo tiga tuwerwe tokonya baigoli baitu kibalwi na wagera te kitole. Otherwise ngubasabira mbiyamana. Thank you. Wairire nonya tora samabe. Gakita bambuya mule. Jacqueline pole sana. Ayuna aroto abata message wa mangana maya sobo ikirano elieta Drusilla. Embiyamona sai mwa kwani next na Jacqueline amate mwasokire so members yaba mokora bagosoka teria basoka in protest basoka sengi ya veteran ngabachiko kaba amate twaganiria maya mbiyamona ninacho koteunga barongo ne barongo yarenge ibona kyari kuliririe terio. So pole sana abarari bonsi begesa FM, abarari bonsi ba Royal Media, especially Radio Egesa na Radio Citizen kwenye Jacqueline anafanya kazi bonsi ko barwe ngore ya bene gocha se family tigenya sae ababoremo kira mbauti bono tigakirukia mangana ye gage kogenda bwangu Samarieta Kenyatta Mimbi Kurmasimba yali bali Masabakisi County abo ekerekera mbauti gachisema cha tindere tumuwaga ko okurkunga papalolo nande gari ngo mugambi nando mwalimu niga banta bange bachroro kijimachinda granchale ngori yali kuli ngora omwana obo Jacqueline Barongo uyere bota kurunyamira county no wale ora kraba abarali bamwe abodi ago kakijima abo garabantu bamwe abo omugako papalolo ombongino manya gukwana nga mbaro batigalete abamuraba itokurujisa mikinde inchubwango batarahera yakora ekiniki sapuje yakijima awe kere kiramba ukikoro ukiarabi yamona abantu balenje byano motoreru guno mwako yo alengo motoreru kuruga chisemo chia tindre tikiramba tukimukiriye moti yego batanga abageni mogenda bya yengo baga manyage tinge omugusi egesa omo itano manane manoni go bwatete county ya Nyamira abuase chinsemo cha burabu abuaso mugako yo molengo muyamono oyo mwibolete umutangasaje itokurwase county ya Nyamira asereta Jacqueline Barongo abuasa abantu negiate ko giaiko asayo ekio kondo kyangalyanga omugako yo mo orengase egetuno ekyo nare karama cha koreta ngansaga angena somubire security yale ngororoni go yamo mogorera kigima yamo tebinga nore asora kwane kulinda igasobo Jacqueline Barongo tugukwana abarari abange busiyengi manigo batego kana go ikororo abuna otwanyora omorario itomanane manager ya Egesa FM aserieta kitanga nchibagoro amono mwiberania oyo ganyerero ko ganyerero gwatu 27 muna ekerogo kyobo senata bwa Nyamira abunao ayo gwali bagakigima kurendege konenkarianga ekerage ndrate gukwana nigate bugungatiga abande baracamanya ko
wali baga kirasimi erinde tomatebi ngakia ta wika ase county yo kereka mbauti kyale komaga magani go kyanyoranga aba krista bange batinderete no barenge babegete birabu kurinde mbali question moibirani ngakora nchocho tarase kanisa yo baigure chinkuma choko agacha gwe kanisa yo naro no chotarebe kanisa yo kerekera mbauti kyale komongera buya na kerokyo nigo yatebanga abantu basayo nigo baba na mayanda iyo bakurera bali batasometi abana monyare go somya abana ageko garachise nigo chikororekana wika asobwa aliyo buya ekera mbauti gya sagasira na koruruka go chakorigia obo tatibonde obwa Sumugaka papa lolo gale kuna konyegera ngora iga na inde moge chigunere ga kukwebereri ngora na inde ogotebinga ngibona kware kogecherigwa papa lolo gale kogenda ka tene ine buya na inde igweta no musikiororo iga gokora buya iga na ndo nyagotenga lakini na inde tare kogechigwa no nyene sengima ni gale nge kogokigwa no buya bwaye na bubogerete bora abana baye na nigo batene nire bosia nyasaye nigaga endete ko baga ko basesinia na enda ba mentera mono mongino yo tigaire komenta nayo abantu ba minto aberetio ao nigo banyara ko bagocha aso mukutano opapa lolo nigo ba ikirororo na ende na gwakera oyo minto chakiri ni bya mono ama na abantu bane no mongina asenka egento tware go saba yare go saba nga nyasaye anyare ko ba ukolinda asenke ekeramba uti kyaringeri choli ana korure bose gya chiro jitinde retie skuru